lipodno. Wabodhi sigana machielo lupo en achiel kuom yore mag yuto ne jodak makadho nam chumbi. Jodak makono modonje lupo kod ohala mar uso rech osebedo ka yudo puonj ewi yore mag komo nyuol mar gayo dwaro mag familia magi kaluwore kod yuto matin magi yudo. Jolupo nigi ler mathoth. E paya mar rech ma Kilifi Central, Eliana Tatu kod jowetene loso rech kagikore mar uso. Eliana en min nyithindo 6. Nonyuolo nyithindogo maluore mapiyo nikech noonge kod ng'eyo ewi yore mag komo nyuola. Sijajua mambo ya kupanga, mimi mwenyewe tayari nilizaa watoto kila mwaka. Nazaa 2001, 2002, 2003, 2004, 2006. Mimi nabeba tu na hata mimba ikiingia mimi huwa sijui. Mtoto ameketi mpaka akiwa na miezi kama 6. Najisikia mbona sijapata damu zangu. Kumbe ni ujauzito tayari umenijia. En kaluore kod achidnade mar nyuolo nyithindo moluore mapiyo, emomiyo jolupo kod jous rech e gwenge makadho nam chumbi ipuonjo ewi yore mag komo nyuola. Chenro makama mokelo kanyakla migawo mar thieth kod riwruoge mochung' ne rito aluora kaka mar WWF osechako kelo lokruok ne johalago mayuto margi mapile kapile ni piny. Lakini saa hii si zai tena, na ndio sasa nikapata hiyo elimu napelekea wale wenzangu ambao naona bado wako chini yangu ambao bado wanazaa, ili nao wajue kuwa kuna hii mipangilio ya uzazi. Na watu tuna spread ile message iende kwa kila mwanachama, na wale wanachama nao wanabeba hii message wanazipeleka kwa community nyumbani. Kwa ni kuzaa hivi hata hujui fanyeje, lakini kupitia na elimu sasa tunafundisha hata wenzangu ni uzazi kimpango, watoto wenye wanaweza kulea. Puonjno bende geto rito aluora mar namataro mar rito mwandu mopogore opogore mathoro kelo yuto ne jodaka e aluora mar Dhowath. When you target the beneficiaries or the target groups that we work with, na unaleta haya maswala yote katika platform moja, wao wenyewe wanakuwa na interest because wanaona as WWF you are very concerned about all aspects of their health, and that wataendelea kulinda mazingira wakiwa na afya njema. Lazima mke na bwana lazima wawe na afya zao nzuri. Mkiwa na afya nzuri hata nyumba pia itakuwa nzuri. Kwa sababu pengine bibi wewe bwana unaweza mzalisha bibi yako kila siku. Kwa sababu hujui majukumu yako, unajua kuzaa ndo kwamba wewe ndio umekamilisha, hapana. Na pia at the same time kwa sababu the resources remain constant. Wanatakana kupanga uzazi hao wenyewe na jamaa zao ili kwamba zile resources ambazo wako nazo kila mtu aweze kukimu mahitaji yake akiwa na ile namba ama ile familia ambayo anaweza kukimu mahitaji yake. Ehigni mokalo chien puonj kotudore kod yore mag komo nyuol kod chal mar afya mar jolupo kod jous rech nokokete maino to nyaka sani thothgi orwako puonj makamano kagiwacho ni mano osekonyogi e gayo dwaro mar familia margi kata obedo ni tijno miyogi yuto matin. Jolupo, Ramogi TV.